Okay. Obviously, I Juma with quick one in front of live on GH Live Studios, Ghana's numero uno. And in 70 Asia, na yatwaso about Ian Tushe, na bibia to me, I crab a share on Shannon. So, Emma, Miss Say, I had Ghana football, and if we are see a good yen seminano, I had and a him fear, yes. Aha, him one quanso sports, any, and for that matter, segment, I drew see a Santa Kotako Bobo Kono, woman so a catcher and a year pocket crowd. Na yɛde nsɛm baako mmienu mmiɛnsa atodwa ɛde ama yɛnɛtefoɔ ɛwɔ mu yɛnyɛ adwuma ne sei na yɛnkɔ yɛnim na bibia no ɛnwie pɛyɛ ɛwɔ mu yɛyɛ adwuma wɔ ɛde ama yɛnua Kyei Baffour, yes, super fantastic player ɛsɔ kanea kɔkɔɔ a yɛbɛka ɛsɛ dum so a yɛmpere ma ne num yɛbɛbiem na afei nneɛma afa ne ntoma pa ɛde afira Kyei Baffour Awukye ɛna dodoɔ na ɛfrɛ yɛnua ɔyɛ super magnificent say a bad picture na so a ni dwumadie na esom bokɔ so kama in fact oya winger otimi ba as a winger uja no kra number 9 obetimi aboma yes uja na very versatile so when it comes on the picture oya there very very good player enya keto akra na Kyei Baffour yankase de e wa santimantem o sha se e Rainbow FC Kumasi and or so equal Liberty Super Professionals. I feel in Pimion doing some more 2017. If my super memory serves me right, yeah. And of course, from Liberty, Okobo AS Soliman, Tunisia, and from Tunisia, of course, Slovenia, Nomnia de Kobo, Rogaska FC. Yes, NK Rogaska FC. And see, Obiti say Kyei Baffour the yeah, DMT Awukye. And Unia me baba bo just slow motion be. Nanyama ejare na so super unimbobo quick one way a super fantastic calm one and I'm there my war Awukye uyo bi a unimbobo with all due respect say kekan ho Awukye kekan ho badwumaden jitim ni so na so minim de obetumi aye entimi ya die we dia jinjao se na ebe ya super obetumi atetre nkwa na bibia no atumi akoso kama and try and try. Guess what you be as possible. Emma as a Kyei boy, Niama farmer, now boat team. Now swallow Niama or man clients on your super a union make casting we are travel. Yero nail and now no Emma Niama and see bosso. Me Judy meaning the over to me, but no, yes, extra training crana super as a way na utimi drown na so pampe. Ebua Emma Santi Kotoko team no efa ne ntoma pa edifra in fact one kasa outside esa wo ye minim de obetumi aye e super me bow amoko kakra ginger kakra na wayero ho minim de obetumi aye pitch my repeat is because I believe in you and I will experience no se bibi pra kakra bi na ekochema se de minim se bibi se course but in case of say pra kakra bi course wa super mampanyimfo hunu ne nkyekyerekere niema na niema nya din say prebia so no a concentrate minim se Kumasi na ofri tenamfo sam no so super enay a ukuta butu koba no na manfo yo ebia super yenhia kyira ha yenya se ni ade bra mesro teso concentrate professionally say ne course Slovenia ni Tunisia na Kumasi ni bia ni nchen ene aye yo Awukye na wa ba fie nti amanfo di wati una man crofo ba ku mienu miensa san enti enkyeresa wo ye superstar bro so o kasa wo yire ho abobo na wo be ye extra superstar if you are saying na beto nka and I think I know na ope so as a player enti te fans samne so te guy samne so minia na lie low my training lie high bebia Awukye ni ade a emwa apiepie bi wo ho ateso men ka sa upie ba minua no na meka sa piepie bi wo ha teso fans sam na teso enamfo sam na teso wo no obi wadanfo bi e plumber wadanfo bi e baba wadanfo bi e we ono ye na dia professionally senior won so dia ne so baba ball enti professional mo ani nkobọ na wo bọ no ho hwehwe wo idol players bi online faniama ke kaoniama ho ye extra training to my class emba power mo Steve Odromo, no more extra training, one more two Mumrika, and son game time, and as an entire team no crowd training, Edru. And the super metian Tiamuya de Denia Dinano, ye your born Jina, a babua. Crobiana dear,
It's boaso a omo hesitate so ombeja akwan o omo fa ho se ufiri krom ho enti chairman ensan trauma record we metwa so se Kumasi boys ndo mbabo kotoko mu ntimi mo sai sa record no na ye ema no nyi o kai kwa me bo ahinzambrota ono so sa oba e onama na nipa be num sia di nachi ni ye ne te se de ayi no so bra enuru ho sa yero ho bon pampe bon ani aden tenamfo sam ne so senior na bobo no heavy efama crop ya na fama wo ho ne ye yi a eboa all things being equal age cry ya na sa 25 years on paper no 1999 February 7th ene wo it is super wonye obi a wo betran no amasa adage na beto zo Kumasi boys ndi ombo mtrimi omode empnesa superstar mempnesa ma video we usia anaso obi ya emfa bad mindset enhwe se wunia ebomija no for positivity share video we yadwuma na efa me ba bebo abaso na wo nrebu abo 15 matches ama liberty wo say 8 goals 2019-2020 mu ho ewi achekwa na top scorer Awukye me jiwudi minim de obetimi aye obutimi bobe bia o pitch ne so animu ho enti superstar Kumasi sam na afre ni nyode enti sa ho bi be fa de na ko bra enti hiro ho ma wani nya den Awukye ma training nya hard man ma nyama nya tse team ni si unaso you can do it who experience unim de unim born naturally we are gifted enti Awukye ntina no me dia me ya ne se wonam ana Kumasi boys na esa di wachi na na sa do kodo ba senior hwe niam bi obi ka wasema enya so time wo don no do because betena na me se the way am say je wo ho pa wo ba no na nya groba modern one wo form aba form super aba form pa nya Awukye na me nim ni enti na fufuo be nsia nso wotwe eni numa di wachi wonam na bi kutakuta ne vortic ne ade no bro te so my training no extra training ka ho na ma form no rhythm no emfa level na fa team esu na so no tum for ensure ni monyam na so mo crobia nti every state Baffour me yes that video we the amount said don't come and repeat the Kwame boy in Zambrota mo e ba kotoko be ye no na me ka was Kumasi boys there ukofo mo bo mu ntimi mo Kumasi boys there ukofo mo bo mu ntimi mo there be bro you can destroy this record bad record we down no say no na Awukye yiro ho me say training no we extra ka ho teso bre man fifre ntil say dem na bi kubaji kan no man fifre ntil be ma de bre na afa je fans or pitch no so Awukye wo si so abon gadem menim say we a tough guy but as an answer why slow we are absent-minded be our pitch no so men coach so men ko bia so wow de ne hia me na say obi beboa wa na obi beboa mo asu a ente say wa ho obi beboa wa ya wa Awukye enti superstar yere wo ho ye extra training ka ho ko road but you den extra tenam for some so enye Kumasi ye dia bia ni na santene de syndrome ne chow pe ombeja akwan ha akotokokra ba si twam a wo hwe ti superstar hwe niam bi e pega ahomene so me say what say 8 goals e wa Ghana league mu pen 15 matches pen na boy ba wo say 8 goals e maybe my liberty o experience what Kumasi kwada team Rainbow FC wo free honum ko ball liberty one crime what ko Tunisia ko ball Suleiman FC and now ko Slovenia ko ball Rogaska NK super we experience and now mother adage Kumasi boys ne ball mu ntimi mo syndrome ne nkan sorry waka na badwuma den ye extra training yirmpai bom boniye tenam for some so fans no me ma Awukye no brechi ya omo sa kan kwa asem fu aji o na no na me nkan ne ndi shaw now for some ni ye no we superstar no wunya nuru ho Awukye fakotokoye bibi for mo delete this year enka beta mo afoma ba kwa mpoku no mo bo na nka wo so kutajanim na nka tuato na nya santima na esiri ti Awukye dak en show video we meka na say mo bi meka nja say boy bi 4k wa na sorry o boy bi kana adventure no
Me per se ye ma na me say ye ma wa me nim de obetumi ayo. Me Judy Awukye superstar. We are more talented. And it's sorry waka the bow tuja, bow tushri, bojumaden. Vem yai yeni gidi. Let's now for 7 so. Boys now number 2, 3, 4. Edu etini de omu nyina ko minini o. Tom yeni antese kakraba ntia. Esibu super oma bekaze akwane ba akotoko ntini amo. Enye coach ntina na mbae, enye supporter bi ntina mbae, eye wa ntina na maba. Amen man, this lovely friendship fire. Yes. LFF, lovely friendship fire. And I'm there man. Sorry waka. Sorry. Ewo be some sin to be about sorry. The extra training apart from the ogum dear mono. Let's just ogum nani nyo one. Ukrogum up wasam pao and found so still a opishima. Into tina really si was on still a go tila ileni. Junior sorry, Awukye sorry. Elvis Kyei Baffour Awukye. Ma da seven and cough for mama sem na ye ne maame ne papa on the papa man and ye din wom twa no kra no oba na ma fans sem nem rafo tona for sem ni gu na ye extra training hwe form ne ma e beba amo ye be sa betena boarding Kumasi radio for no boarding oba be poster boy na bibia e kama. Good luck. Faithful friends me enye nshira ma yenyina enye nshira ema Awukye na afi o ma redim no empeja na enkonanim. This is GH Live Studios, Ghana's numero 1. Sempa himfie ahayebo abaso ye ma update latest the tose ese ye dija kakra tu okira ye de beto se ne be ya bibia ebetumi akokama kama ti positivity vibe Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?